All good, attention. Turn your head. Close your eyes. Go down your head. All good. Commission. Hand project. Shower. Start pressing. Opponents. Start pressure. Good. Line reverse. Wonderful. Your seat. Running further. Your ball. Finishing. Good teacher. All right. Regulars. Regular. Our balls. Regular. Our minds. Good. Good. Hands down. Close your eyes. Stay in deep. Relax. Relax. Good morning. Good, sir. Ngasi ji leibak phu nu mila. Leibak phu nu mit July gi tang taret. Sok lising ani ga kun ga taruk. Natra. Man. Noi na ngasi lepi ba mafam je. Ko assembly ground natra. Masi sigi maram da khuba am ta khuji dana. Pen na. Sigi ground je. Adum leiram me ba hana dagi. Adum. Sahi kaya leiram me ba. Leikhom ju thui. Napi ju hawi. Ha. Nung ju haijali. Nung kitang tara di ko assembly cancel tawe. Tau ki ko. Thengna hoba natra. Adu nungai bra. Nungai te. Ado ai khoi oja oi ba sing chu nungai te ba. Assembly taw godab da hek taw da ba yai thok ba. Kari gi leikhom thoe na. Adagi slippery oi ba. Nanthu ba. Oja sing चटप कांदना थूदना लेखोम तैदना युम हनबजु मयाम यावख्रे फिजोल लेखोम तैदना अदो ngasi si atien ba wari amacham ta ligena khali aina wari je sangoi ko it's a very short story sigi school je sidaida wangangi ba aise nakhoi gi oja se english ani ga taret 2007 gi ne april gi tang kun ga ma thoida oja oina join tawe government gi oja oina matam du dagina hojik phauji sum tarik se masing thibada numit masing thibada na sahi taraga nipal se yokchale sahi tara nipal ji manung da ne principal heads mayam ama sum thengna khre ba ko thengna gi ba mayam du ga sum thengna badagi khanghau ba gyan loksing mayam ma oja gi kok ta lei ho re ba phatta bam ta yaw de apha ba ngak ta lokchal hui ahal jing du na tawram ba thabak sing do sum yeng ho ba adugi apha mayam du gi manung da hantaki principal oigada ba oja nupi ma la eba adugi oja nupi di kanano haradi madam sunita laisom gi damakta ne ai gi tarap tagi oja jing gi behalf tagi nokoi puna maki mai ke digi khubak se amka khuhan ninge ba ina kari gi noi do haire ke taro ai khoi gi school sida man ai lak padagi ne man u matam da khan ba jane kai no school se sam mo lis structure mayam se loi lai raga kai no sam mo lis maram mayam du dagi mo atopa mo man khalag ba jane mo lis gi maram je construction mayam ma hujik under construction leiba saba loi da ba pochai paisan ba khochan ba tawba mayam school gi chhatra de suki matik yami natra yami ba mayam se sigi da makta kari kari masa nana na ba tawba ya ba ge ma sum khan ba jane khan ba du da sigi school gi ground je nong hek ta ba ga leikhom thoe assembly tawdre masi apaba thaba oide anu masigi da makta kai gu makharadi tawningi sum haye adu tawbiu haye ba koina tawbiu haiba du dagi mana handaki nakoi gi session je anobu je hoba kansida school gi na yam gidraba haikru mana da yomba phan khara leiba je sidagi ne mana cha khara kaithok pi reba adu kaithoga masigi se semasi haidana hodorok padagi kalen suti manung do tang kun gani thoi suti thagi ba natra tang kun gani thoi dagi kun ga mapan bhaugi manung da loisan na bana kan na honayeba ado kan na honar matung da adu bhaudi ngam hodre tang mari da di loisan mangam da ngasi ko assembly tawri sineba yare ko masigi se oja ma oina adagi nakhoi miyam gi representative ama oina aigi pokning da di yamna afaba thabak amani haina khalleba ko sarkar na lupa lak kai tharaga sabi ba nateba nakhoi na thigi ba fees khara do adugi yam gidraba amount to adagi
खरदंग कायथोगा नखोइगिदमक्ता नखोइना पुथोको पैसादो नोइना थिगिबदो अदुदो सिजिनरगा नखोइगिदमक्ता माना सेम्बिरमबनेबा सि पुक्सेल चावबो थबा अमा नत्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेबा थबा अमा नत्रा खरा अमना लंबीदो हेक सेम्बिरमबा खरा अमना गाड़ी पार्किंग हेक सेम्बिरमबा खरा अमना स्कूल असेंबली ग्राउंड सेम्बिरमबा on top of this sigi mathakta ne hojik asida any principal ama lakodo nupi oisunu nupa oisunu adugi principal da adugi separate koi washroom ama su hojik sanana ba tauri asidi no khoi gi paisa sijin nade asidi mana department da tanabani principal ama anybody lako matam da magi privacy amta leitre lu nana ka to leitre na kan hona bidna asima su hojik under construction noi ure dana ko asida lewak taw dun hona rise so these are some of the good activities that Madam Sunita has done for us.